Айтам айтқан масалар, діңлен Осман Хасанлар. Мазалда çok икмек бар, яхшы дінлен балалар. Яхшы дінлен балалар. Selamünaleyküm balacıklar. Bugün sizге okuyacağım bir masal. Bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken, dağda bir tilki yaşa eken. Hani tavşan var. Men pekisi açıldım. Mene olsa bir tavşan oldu güzelce. Çetken tavşan olsa pxavni toysam. Dağ tavşan var. Dağ tavşan var. Pek açıldım. Halbuki tavşan sesini içti. Geçiyor yanını aşağı işi. Yanı şimdi tutan ve aşağı. Tavşancık, ben seni pek seviyorum. Geçi yanıma. Geçi yanıma. Aşağı ne geçi? Konta. Yok aşağı. Ben pek aç oldum. Halt kız. Halt kız. Ben wow. Wow beni. Ben çünkü asacağım. Bundan. Halt kız. Ne oldu tavşancık? Ben çünkü asacağım. Wow beni. Kocaman. Çünkü yaşayacak. Tilki handa o. Tilki mi? Ben ona göstereyim. Göster. Handa tilki. Gel göstereyim. Bu ama tilki. Selamünaleyküm tilki. Niçin tavşancığı korkutasın? Beni pek açıldım. Mistim bu tavşanı aşamak. Söyledin da. Aşamak pek istim. Tavşancığını aşacağım. Kuşacığımı doyuracağım. Ama öyle. Olmayı tavşanı aşamak. Siz muhabbet geleksiz yaşamak. Söz bir tavşancığını aşamayacağım. Yaxşı sözleriyim. Tavşancık gel, korkma tilkicim. Bu günden son tilkinin tavşancık hep muhabbet yaşadı. Bana açık dağda olsa, yazga kışka olsa. Hadi sürdü, endi ağacı kuşanım geldi evimiz ki.
яраша. Чеши чырақларда көзлеріні әп қамаштыра. Чеши чырақлардан көзлеріні әп қамаштыра. Ана тіліне балачықларының sevgi ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лаф етмеге башлайлар. Ана тілінде лаф етмек утанмақ керек ме? Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері о bizim тіліміздің байлығы.